ole tun trum chu hun ol no khanan mai Mizoram Synod hauhsak zia hi I han hrut vele thung tiang Mizoram Synod hi sakopol ang nilavin private company ang thlir ta ila chuan India marchak notice puma company rian ne thil ti theiber te zinga mi an niang an property chu telmi alo po in financial year chunga an sum muringon po hi pui hem takani kumsang ni somni pathuma tanga kumsang ni somni pali chung ringot khan mi pui tholom pastor le ram thara tangin cheng vai bel che jathum som kuwa panga chuang zetan muwa ni khata cheng vai bel che khat chung zel lalut angan ni Mizoram puma Presbyterian ko ran biakin ko ran hall le pastor quarters omzong zong hi ato pa chuan Synod property vek an ni dona heng ringot po hi cheng vai bel che somana pel nge yang mission venga an office le presscom building tele Durtanga Synod Hospital le ATC Compass zau pui te hi market rate chu chuan amana turu buru viawang Shillong Guwahati Silchar Kolkata le Delhi thlenga ram thalai tak taka mission compound le guest house an nei te atang hian an asset hluna turu dan tur chu soina siak lawani ram le inba ka bungrol hu chi sang sang an nei te boka Synod Hospital medical equipment man to pui te Prescom Kholian te pa kha Mizoram puma an lir thei nei zathi zatelania benga an puisa da nen phei chuan hausa takan ni heng an sumlak lu ram le in khole bungrol hlut na zong zong hi kovel huapa sum chut dan auditing market value dik taka chu chu avek ani ngat chuan US dollar tluk le dingon khat hi chu apel ne le angle alet ni le thumpo athling hial zokang tharau lam in rel bol na pi lama hian sumlama sumdong lian $1 billion company ro pui takani